Langsung saos pamator sakoni abdinah made paah salah setong hadis seampon masyhur pada pak sarang para muballigh pada pak sarang para guru juga biasa kebai pamflet banner nang man kak diman acara pernikahan hadis gak dinto hadis sahih Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu an-nikahu sunnati faman raghibah an sunnati falaysa minni. Dabuna Gusti Rasul an-nikahu sunnati tining nikariyah sunnati ariyah tang lalampah ariyah tang tetinggalan maka Ananda Muhammad Salim sareng Ananda Ummiyati ajunan berdua papunga adunan berdua pabangga karena alhamdulillah saat mangken ajunan berdua ampun jelas-jelas ngalakoni salah setong dari lalampa salah setong dari tetinggalan seelampa aki juga etinggalaki sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dimah kalaban asar lampat dari bisanah abdina sarang ajunan alaksana aki sunnah alaksana aki lalampa epon beliau kak dinto laku sebekal teti tora sebekal teti tante siapita aki abdina sarang para ajunan neng tina kiamat dari umat-umat Nabi selain sebekal teti jaminan oleh na abdina sarang ajunan dak kasafaatil uzma secoma eka kungin beliau amin Allahumma amin. Ben akad nikah gak dinto tak kuncoman sekater lampah tak kuncoman sekater tetinggalan dari Gusti Rasul ya dalam setong hadis lain saya cerita aki sarang Sayyidina Abdullah ibni Amr eka potrana sahabat bapaan sahabat tinika potrana Amr bin As salah setong panglima perang saya kagungin Gusti Rasul saya sangat terkenal di samping Sidina Umar ibn al-Khattab dan Sidina Khalid bin Walid. Sidina Abdullah ibni Amr nyeritaaki setong hadis Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an li syariati la yu'minu ahadukum jabun Gusti Rasul tak sampurna iman na salah setong atibin kapi iman abdina sarang ajunan tak anya masampurna tak anya malengkap hatta takuna hawahu sampai bedah apa karepan nafsona tabian ari arok torok li syariati dak katang syariat debuna Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahli hadis adebu hawa nafsu itu selamanya tak bakal bisa atorok dek ka syariat kecuali nang setong hal hawa nafsu abdina sareng ajunan ia jaga bajeng tak gelem maka mun ki anya ma manusia tade setak sengkah mun esora bajeng iki timon ekumur bah bada orang ada bu mon engko alhamdulillah siapa jeung kare tak sengkah sakaleh lecek mon ongkuan berarti nikah keng beni manusia jadi mon bada orang kumur cet aslina tak sengkah sakaleh siapa jeung congok nang beli kata takok keng beda lembeng malaikat nih engki mon ki anya ma manusia ki uning kapiteun ada kok kereng ben lalapan ajam kampung
nika pakun sang kasih apa aja niki ki oning pidana asarongan gajah duduk ben asarongan BHS nika sangka pakun siapa aja ki oning pidana numpak pickup kodalan ben numpak Innova sangka pakun siapa aja. Allahumma salli ala Muhammad. Polamun kiai tak sangka punten siapa aja ngacan sera pada celeng molos apa aja yang make setan nih kepada tingkat kiamat cenari beri neng lentian motor seporana kejek nih kekeng onghuan setan seben iblis tugas aku deh rengoreng tani rengoreng majeng kun bisa nama maja Quran ibadah kun epot wajib salat fardhu tada rawatib puasa bulan Ramadan tada Senin Kemis tada tarwiyah tada Arafah nikah setan saya tugas aku dah manusia sekatiga adin toh kop cokop lulusan MA setan saya beri SK ben iblis aku dah kat ustad kiai saya ketuan lembaga andi MI MTS MA banyak santrenah keng nyolok tapi tidak semoduk nikah setan S1 Masya Allah mon setan saya tugas aku dah ruguru tabetah penyuanyar panyepen karo make setan pada budak je dagama profesor doktor S3 karo kesimpulan ke mana apa mon ki anya ama nusa setan nih sekiai sateja namun esoro abejeng pakun seng esoro apasah pakun seng esoro asadeka infak pakun eman kun pidana beda manusia nih kasih bisa jengaja beda saya tak bisa jengaja aslina abdi naban ajunan mon compok tak pati jauh dari masjid bila masjid adan sobu ngiding kapi mah ini apa ini mon mal normal abe tedung tak je malam mah tak perapaan beda kaajekeun ngetok bebeng masad bekok kol 10 kol 11 asaren kol 4 lebat saparapat adan masjid musolla satu joreng kumur ngiding kap kun pidana bede sengiding pah mangkat ke jeding bede sengiding pas mata pak sapo malak kok nik kapidan niki jadi aslina debuna ulama dalam nakwil hadis pada pak abdi niki buru tada hawa nafsu sebisa arok torok dak ka syariat kecuali dengan setong hal napa mon esoro abi pagaja mon esoro abi maka ulama ada bu satu-satunya ibadah satu-satunya syariat saya cocok ke hawa nafsu ni kacoma syariat saya anyamah akad ni mangkah akad nikah bi Gusti Rasul kebai salah setong syarat kasampurnaan iman abdi nasarang ajunan sehingga dalam hadis lain Gusti Rasul ada bu siapa-siapa orang sela alaksanaaki akad nikah faqadistak malanis fadini maka orang dia laanya masampurna separo agamana fal yattaqillah fin nisfil baki sakarena cokop atoro parentana Allah jauhi larangna Allah sampurna pas iman abdina ban ajuna Allahumma salli ala Muhammad maka abdina sarang ajunan sebagai orang sepo sehingga cek marwat kana potoh sela tarobinia cek marwat kana potoh sela bedemintah mon sebini kan belek kamun sebini pekocak terolaki ini kan belekah jadi mon selaki la terobini ya cek parawat reng bini mon le bade minta seminta mon le cuma sabe tepak tengkanah tepak kulinah pon cek banyak kelu pertimbangan taremah karena kadang abdi naban ajunan semarwat pak kan anak apa jong engkau terobini ya pak apa terobini ada remah beda pada yang biniin beda pak setin tu lembaga mistawi cocok kepikir mah mereka kenal lah bengkok anak-anak makin kan nggak nikah kenjaan korkok masuk itu terima
pahade bu sepak elu kelu jo mben kan tau jengkok kibur kapatian makain ngabi telok nak saben otang kita pon mun pahaben setiap bekalan paraja pada raja ada tak abid ja apa bekalan bulan ni raja paling bulan rasol re la tanggimong la perempegan sengaja ketuli papolong pah apa kok saya kebaik selamat tang lah ni kamarwatnya niki marwat kadang pada nak kanak laki leder bener lulus dari tafatah la lestari pendidikan ni Banyuanyar mari tugas dateng minta pas urusna pas ki apa saya kalak aduh mun kun karo apa de mari tugas du kale dia du pahangakan tugasan tangan na ye cereng nase ben cuko saya kakan mumpah tade lakon tapah benam salangko makan ni anak ki makan mantok loncong pikiran padahal Allah ajanji iyakunu fuqara yunihimullahu min fadli mon baan aria orang-orang fakir tandi apa pas anika yunihimullahu min fadli cak ko beter ben Allah bakal epasoki dalam artian bakal ejamin rezeki nah kor arok torok dek kasyariat kor hubungan laki bini ni kalebat akad ni mangka nabdi ni waktu anak lagu cak terobi ni ini kan orang ni ibu lastare montuk ya sarang bah langsung minta bini tak kenang kinin lada ngaji ya punten tak kuliah pun babinin alhamdulillah laki ongko les setengah bulan compon matuana bah nelpon bini abdi na positif bi ko alhamdulillah aku poy kok jewan abdi kadang ki ini nikah meruat jadi jak meruat karena apa akad nikah salah setong unsur si bisa masampurna iman nah manusia ya korja laje mun anak laki ki umur 14 tahun minta bini ni ke bini terobi ni yang cukemi kon laki ni kak mun bini sepenting kon la belik urusan tak ada pak ka umur can pak pangolo ni ke bekrempek budiare karena apa yang bini ni kan norok orang laki sama salli ala Muhammad pak lah saya laki tiga lebun maka tak norok apele bini na pakun bu kale bun tapi tak bisa belik ni kak sebini setitik lebun baca ngada saya laki ngucap pak kalebun elu gelu engki apa engki mon saya laki le lantik teti camat pakelar sebini tandi ijazah SD pakun bu jamat saya laki teti bupati pakelar sebini tato macah pakun ibu pak yang tak bisa beli mon sebini teti bupati saya laki tak lulus SD bah nora rapat jala bola kalero engki apa engki jadi mon bini ini tahu saja ngelanceng pertimbangan sepenting pon la belik la oning kanajis oning pertengka umbudia dateng reng laki minta ya basaki orang nik orang tanggung jawab andi ilmu patwat empajawat cek banyak pertimbangan apa makin zaman akhir fitnah cek banyak di sekitar abdi naban ajunan pergaulan ampun ketiga dintoh mon lamba abdi naban ajunan andi anak tak keluaran di Roma bunga abdi naban ajunan andi anak tak keluaran alhamdulillah tang anak dum bade maroma pokok mon mangken engken gelu urus napa saya kalau gelem kamera deki paning oning kan di otang slot 3,5 juta bada ada jadi sana mono keluar koros anaan make to bunga kan apa film porno saya buka mon ari nang YouTube engki napa engki ni kesamaan mangken fitnah tau sa entaren fitnah apolong ben anak abdi na sareng potra na ajunan ben ari ben malam beneneng eka pengah lebet smartphone lebet HP pintar Android iPhone dan lain sebagainya mangkana nikah. Jadi sepertama abeli boleh bahwa nikah kita lampa nikah kita tertinggalan Gusti Rasul sebahkan dawuh Gusti Rasul dadi salah setong penyempurna iman abdi sareng ajunan ampun abeli boleh dak ada bu an nikahu sunnati lafal an nikahu kita ban Gusti Rasulullah
takrif kalaban al an nikahu asal nikahon nikah nakira umum satojo perkara seteti sebab ahubung nareng laki ben bini nikah masuk dek kedebu nikahun. Tapi Gusti Rasul ki mama repat debu Ustaz Husain nih antara tetabat penyuanyar nikahun senakira ibri al takrif maka pas teti an nikaho lah tinggal teti an nikaho maka pas artena tak setuju nikah teti sunnati. Jadi saking nikahun sunnati berarti setuju nikah sepenting larang laki hubungan mendeng bini nikah masuk dalam pada Gusti Rasul. Tapi Gusti Rasul mama repat mahusus dak kadabu nikahun kalaban al takrif sehingga munyina an nikahu sunnati. Napa artena tak setuju nikah masuk dak ke sunnah Gusti Rasul. Tak sateja nikah nikah teti dalam pada Gusti Rasul tak sateja nikah hubungan orang laki bini nikah teti penyempurna iman nikah seketin apa saya masuk ke sunnah Rasul kita tonton nikah sesuai kalaban syariat agama Islam paling punten kena syarat rukun selema beda mantan laki beda mantan biniin beda walinah beda sakseh minimal 2 beda ijab dari wali beda kabul dari mantan laki nikah nyamana mantan seteti sunnat Gusti Rasul nikah seanya akad seteti lalampan Rasul seteti penyempurna iman tiung beda mantan laki tidak mantan biniin nikah tak masuk ke sunnati beda oke akad nikah mantan laki dek mantan bini tak ada makin sebarapan viral kan berapa bulan saya pongkor jadi lamar telas nih barapan viral lagi badan nak kena Jember kedua mangkat ke Jerman nak kena laki pada nak kena laki entar ke Jerman napa saya kelako anika neng Jerman reng laki anika pada reng laki mi ke Jerman bola na Jerman ni ke salah setong negara sengoliaki orang laki abini pada laki orang bini alaki pada bini tak beres nih pasaran ban hewan lagi cereng embi maka tak tahu mana sekolah madrasah nih kata tahu kan embi laki embi bini iyonges kapan tepak embi laki burung embi laki pakunnya dari si bini koceng gamma beda cerita tanah koceng laki nyake koceng laki beda aduh bah makin bah beda orang laki ngabin deng laki beda reng bini ngabin deng bini kan sabora nah kan saran ben embi nih dusa embi tahu kan masih bini kan masih laki bareng laki abtin akun kalau saya mikir mon laki pada laki nih pentenan beni pentenan oleh kun pentenan kin mau kenengan nah kin mau kenengan ya tak kalopot taon ning ting lepas nikah saya sabu ide remeh ting rek maren nah kerja dia pik cipik ngerawal keluar ki nemu kan ting bini pada ben bini isa beram ce talam mo so talam leper ben leper apa de remah lama salli ala Muhammad makin nak kena saya Jember ni kan wah dukung dukung ban orang-orang gay perkumpulan LGBT ni kan makin tepan gencar alobi ke DPR pusat alobi ke menteri-menteri alobi dek ke pejabat-pejabat pusat ngakalen dek remacara nah neng Indonesia ni kah secukan ngoleaki na orang laki pada reng laki reng bini pada reng bini sepada olia sorat nikah ya tahu nih yang wanap tina dek reman ni kok tak kok man dek reman garu apa nak pemerintah Indonesia makin semula pahelapan makin duce orang melia bensin pak kutu ngakui HP dah budi ngakui barcode aduh pada remon orang setan di HP tetelan garu orang lah bawa sepon tara kapom pada andi barcode pada oleh mele eceran lah ada tapi paruat jadi budin to dia boleh gasal boleh atere boleh je wat Allahumma salli ala Muhammad ya geng tori tu aki makanya pemerintah lah helap tonggal ini kaman terki pada ngepeto tubi Gusti Allah manteran hal-hal sejelas-jelas melanggar syariat manter tak dilegalkan di Indonesia amin Allahumma jadi saya nggak LGBT gento jelas-jelas melanggar syariat bahkan Gusti Allah
lebet hadis ada bu Allah bekal alaknat setong kaum seneng kaum jeriah beda praktek seterjadi nang zaman Nabi Nuh alaihi salam reng lake apolong pada laken reng bini apolong pada bini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikah sesuai kalaban syariat termasuk lampana Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akad nikah saya selamatin makin nikah ampun termasuk dek nikah searopaki lampana Gusti Rasul insyaallah mantan sedua gentoh separuh imanah ampun sampurna abdina ban ajunan seadua aki hadir nang are mangken insyaallah bakal oleh barokah kabagusna amin Allahumma. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba sapa-sapa orang sebeci tak ende an sunnati dari tangla lampa debun Gusti Rasul falaysa minni maka orang jiria tak termasuk dek katang golongan. Orang seta ende alaksana aki akad nikah orang selebur langalangin akad nikah di Gusti Rasul iancam falaysa minni tak termasuk tanggolongan. Napa berarti pak keluar dari Islam punten. Debun ulama debu falaysa minni nang hadis ka dintono tuaki cek Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah tukah dek ka orang-orang selebih memilih membujang padahal aban nikah mampu ciabiniah. Allah Subhanahu wa taala nikah tukah ndak ka orang-orang yang memilih membujang padahal aban nikah bisa cealakia. Jadi saya ngak pagempang orang abinia pagempang orang alagia abdina ri berin ngento pernah audensi sareng Pak Pengolot Ambru aman apa wali hakim tak ada Pak Kaomor secara undang Pak Pengolot ni kata oleh menikah. Abdi ngocak ke Pak Pengolo. Kebetulan Pak Pengolo Tampru ni ka orang se ngarteh dek ka ilmu agama. Makin berde makin Pengolo karo pala-pala khotbah. Tanya ki urut wali bade selopot. Alhamdulillah mun Pengolo Tampru ni ka alumni Nurul Jadid Python. Teman sakamar ke Musli Adnan sareng ke Bondowoso ke Malik Sanusi. Jadi Pak Haidar ni ka Pengolo Tampru sakamar sareng ke Musli Adnan ban ke Malik Sanusi penceramah si dari Bondowoso. Abdi nama ator ka Pak Pengolo. Pak Pengolo. Mun beda kasus ketika dinto. Beda orang la jelas-jelas bolong pas tara nah tak ada Pak ka omor sementara ring sepona tak bisa mali. Pas teh panika bi ajunan sebagai hakim. Hakimun waliyuman la waliyalahu. Pas teh panika bi ajunan hanya gara-gara dan undang pemerintah. Ani pakuni panika Pak, apakun amu hakam. Mun pas orang nikah amu hakam ngangkat hakim orang saya tak kena syarat secara fikih. Abdi naban ajunan Pak bedak nanggung utusan aku. Tinggal beri tusa pada nyorot pakai Pak Pengolo. Atau kotok ingki tore panika haki kurja sakasai kok. Abdi na tako kagamenak. Aba aman. Tak ada syutingan, tak ada siaran langsung. Aduh malam mare kobil tu saya rasa ngurus ada yang lagi. Jadi cak baruat orang siapa baruat orang ani ka orang abini ani. Aba ani kaku laku pada tukanin ban Gusti Rasul. Karena mana apa? Mempas naudzubillah gara-gara orang abini lagi baruat. Senga. Falaisa minni itu kanin bi Gusti Rasul. Ia cuman ice garlonggar biong ku. Malah jelas orang kibura telak ban bini na bahalagi urus to kok kita ada bagay dan. Wah, bani jauh-jauh ni kapah korban orang alagi apa kabin. Korban orang abini apa kabin pun maksud teh cek lang alangin mon kun coma masalah nah di luar syariat. Bahkan dan undang negara pun pada saat bertentangan ben syariat agama sabbe ke undang negara ni. Sepenting cokop kena syarat secara syariat. Ampun tur bismillah insyaallah niat magempang orang ala ko ibadah hal-hal selain bekal pagempang bi Gusti Allah amin Allahumma. Mantar muka mantan saya selamaten nih kah sebab barokah doa dari para ulama para masyayikh ajunan saja sehadir patatia cucu beristor beras amin Allahumma.
Mak pada beres lagi ay. Wah jarang bade cutu nika beris keng tak beres. Cutu beris nika artena selake tak pernah bini boleh, sebini tak pernah alage boleh. Hanya maut yang memisahkan mereka. Nika berisnya mah. Keng beres tak beres. Dari mah tak tahu mana sahabesa. Kapan du tahun nanti anak. Keng, bala datang ke matuareng tua tak tampan, teger jelep jepun singiding tokara. Elak duare gerobong, lalabong ipenting akila sempal engsel lah. Aman boleh oleh seminggu, keramang lo ngabik dulu sin tobung ban perek. Aman boleh oleh setengah bulan lah si bini temu aja kencak sebinceng sarong, telak. Aku tatangkel keluar kapila to karbon. Keng tak tahu mana telak, di tak tahu mana besa, kapan du tahun di anak. Ini ke zaman beris keng tak ber. Lihat saya kata roh. Muhammad Salim bin Ummiyati ini beris. Muhammad Salim tak mana abini boleh kecuali Ummiyati tak tahu mana alaki boleh kecuali Muhammad Salim. Peleh tatang kering sepuh matuah tak iding nampak. Benih keng tak tokar. Oh kayak kiai ini kan tak tokar. Boh kiai ini pada tibuk montokar. Keng montokar kiai. Napa boleh reng sepuh ban matuah. San terus keluar masuk itu lem tak oning cek kiai benyai. Berapa na tokar? Napa? Suatu aja masalah sekini sampai seraja sak biasa nah man aman ilmu kamar remare neng katedu. Oh coba cer sebeni pai cer si bini yang yu ya biasa siampu ajer-jeran keluar ntar nanang ke puk mon beun puk Allah kau besah suar ketunya mon beun puk arap pale ya cek kakak pelak ngaruh puk cek kepada celenan tekak katampru de tengah ninteng tekak bakso ayam yang makan karena som bakso ayam tak tiba ada bakso sapi makin yang jual pentol itu olesin kapi bakso ayam raja tulisan ayam jalanan pakai kembung bara tang dateng ninteng teka es krim duh entah bakat tang laki yuk ntar jalanan ke Surabaya nilpon kok minta galengkeng mi galengkeng telangket nat ada yuk ya cer ngak nih kayak gini cer ngak nih kesaleng tong kepen japon reng sepo mon sarung ngolosot ilmu Roma coba berkah katani lama lamun sarung ngelosot etanian tuli berkah ka Roma apa betul pak maksudnya apa bareng sebade ilmu Roma becubaan laki becubaan bini cer elo bahkan eluar nemboh iya le calakin bon cerik gua emban belen cecek condet aku emban manglo tak jan koros anjan sapa yu emban majan koros pun tak yang orang belen keng adiet nang kok yu adiet wala na sa tiyare lebur na orang sising langsing tapi kok tako overweight tako tak lebur kok korang akan yu adiet sanik kabani pa ngiding di sapa ban yu ngiding di sapa ongkuan bani karo yu nyoro kat mangkat ka pasar keng tada peseam oh niki Allahumma sholli ala Muhammad timanter teti cutu baris tor baras sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma sekak dintoh pamator manter teti tamban ilmu sebarok kator manfaat salah lopot korang melebih abdin nyon pangapora astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.